I ćao svima ljudi, ja sam Goran, a danas igramo ovu igricu. Igramo danas igricu koja se zove Freeze Hope. Za početak, kao što vidite, ja sam neke igrao, dva, tri puta sam igrao, tako da znam da igramo igricu. Ajmo, danas ćemo da radimo misije. Znači, znate, igrao sam ovu igricu. Samo minut. Znači, igrao sam ovu igricu. Mnogo je dobra igrica. Samo sa prstom, izvinjam se, sa prstom trebate samo da povučete i to ide samo lopta pravo i kako možete get around. Čekaj, opa. Opa. Get around. Čekaj, stani. Evo da su ovo. Eto kako gotovo, znači možemo da nastavimo. Ima reklame sve od videa, to je uopšte nije dobro, ali dobro. Ajmo. Daj. Ništa, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao.